Kasap hakaliang kadro jingdro bat kajinge thu khana lengba kidur kalapau Paidbah lengba Wei Samla na Shillong Singku Ribhoi district u Khambiangbor lengdo ubala penlong ya ka solo arts exhibition ha building number 2 jong Nongpoh shopping complex. Katai ke exhibition kabala sedang menta ka nyau tarik jemang kan ne hadu lai sngi bat kan kut ha ka khandai tarik jemang ar hajar ar pun riu. Kalongkum ka yau pen isap ha kabala pen i Paidbah ya bon jat ki jingro ki ba internet bat ki ba don jinge dei bat ki jinge thu khana ba pher ki ba ute usamla ulashna hi daladi. Ki jingro ki bala pen i Paidbah ki pen pau sha ya ka jing start ka jingu i jingai bat ka sap pen wandur jong u ha kaliang ka art. Ya kani ke exhibition lawan ban play Paidbah abat ai mensim da UMLA ka Nongpoh constituency ba Mirror Bonds im harangkat kejinga don lang ka kong bala kentiu umba President Ribhoi Area Welfare Association ka kong Rida Lendam na katnat sports ki khana school bat ki bahayeng hasam. Habakran hakate ka sngi u Khambiangbor lengdo ulapan pau ya kajing skongu ka bakraw. Halor kajing yo lat ban pen i Paidbah ya laki sap lengba kate ka exhibition. Ula ai Khubor ya u Deputy Commissioner ka Ribhoi ubala ai ya kajinga trelang bat jingerap ban penlong ya kani ka program hamuda kumju ru ya UMLA bat ki paralok parajor ki balawan ban krishan bat ai mensim ya u ha ka sngi play Paidbah. Nakaliang jong u ula khot bat wer ki Paidbah khamtam ki Samla Shillong ki rangba bat ki longkumilong pa bakin wan jingo ya kani ka exhibition bat krishan ya u lengba kajing thet ya ki jingro jong u. Shu ula kerpat ru iki kena school bat college bakin wan ban sakhi bat tip Paidbah syapang kani kasap da ka baong bagate ke exhibition kan long ru kum kalat ban penroi ya ka jingnang jing tip bat ka jing iet ya ka art ha pedeng ki Samla ki badang pule. So exhibition yang so exhibition 2026 open. Ya kabala penbit penbiang kabala penlong kumni yang bagi ni kijintro kiroper kibri kabadai kijong di Samla Khambiangbor Gindro ya kubli kepang ipi lembat kaying ngeset ngejong pi lese bajin Pyni elang ya bajin ngeset di barok kebala ya koilang hagdi Khubor ya kubli kepang ipi idolang hani ki parlok kijuni ikong bala ketiu ba di presiden jongka rawat muslim ikong Rida Lendam official sports department bak nama tim banok idon mentang kau pemerintahan lembah jongka chief minister youth exchange program bagi Samla Khambiangbor leyo egalat peni dari besar ki parlok di selalang makna ni balas sedang Stefan bagi Jona lembat parlok di dalam dia selalang ki baying rasem ki kena school ki bala wan na suku banyak MNC na kontak dengan kam lembat parlok ki dalam dengan Khubor perlu print bagi elektronik media kini ketika ini ki program ki ba hanga shimet ketika program kaban MNC matu kata-kata nama rumah kidong berkitahan ki jongi nang guna ki program ni betul kini agaski kaba Samla Khambiangbor wan bani penduk ya kan lengkong ngalong ngam na pelit jembutan keren Jepang ka di bilateral unta ter bat naga phone lengkong ni naga phone ni la keren tu omong ni kendu oktawan dilawan bat hadim bilawan leitu bagan program untuk ladang live dengan wan teka pelong yang akan perkhat ni Samla uba naka Shillong Singku ubalami ubala persyang ban pentikena bagasap pohong ka buble la ikatang ipi pila penut kampok kita kini kejing menut kejing pi kejing melak kejing pi ke courage kepada hati jadi kita ke batong Samla narung dawat niat cepat teka ketik dia kemen sim ki jongaru ang itu resmi hadir ba ilami nalit
ketik yang ang ba dan Asia lendet jong udi Samla badan kini ketok hat kalau dia keren ini jong tip kayat ni kamyat ni kalau nak ulok tang bangan ni be in say page audience kiwan ni one page exhibition one ni nama maka nang nyar wah gini jaka ju i kiban le kom ni kidong kiba nang bandro kiba bit bandro kiba don kesap tang ba ke exhibition maka ni kom bat the level of painting ke philale kelalong ke standar kelalong kham syajra de dia nak tagadau masro ba masro don bok pelak adu kadang tangan ni segi lisbon dia kecing khot kecing pi bandan kan na gomta banti ya kini solo art exhibition kalau phila persyang kadi kalong kum kecing ai bensim na gomta ki we de ki samla apo ka them ri boy to be eat kecing ni ki kecing ya lenti kecing pi ki sutu kam long bus kecing kecing jinjang kuno benyo ikilan kelenti kuno nak penbahai kam kuno ben tikna ba kesap ku pi dan kinang la ben i ba ka partai kan i ki pi ha kejinga lenti jong ki babun ki ba ki lagi de kinong ida ka sport lagi de ki badan ki sap ban ruai ban sha lani kino kisap ki bani ida kejinga lenti kam de ku so habang ju kan mau ya kejinga lenti jong football player no Cristiano Ronaldo kami ke jam ngejeng identiti ke jong nanti udang wet sedang ni lek kai debate dia tadi pas kau tak ada kejeng identiti ke jong Freddie Mercury we ni nomor wahai ko nam jong ko we ni ki ban Queen kejeng identiti ke jong kami ke masuk kami ke jam ngejeng kidan ke challenges kidan tambah ki job pagi jigi ki jigi kejingan yunti jong ki babun ki rufrau kejingan yunti jong ki rami de kai ki riu dam sam ko hari ki jigi le ko kejela ki jigi amde kusu nomor kata ni suku o kejingan yunti ki jigi ya shukun ki jigi ba ko pinang ye kendu ko ki jigi ni support ki kersan ki Tapi nanglah mana sebihe yang kita mencoba. Jadi mereka kata semua mungkin kopi yang lebih hukum gini kesini. Kalau gerbang, buat ngamar jin banong bagi ki nongwan pet kai ki belum interest ki badan kami sip ban kerjaan lebih, buat ki badan ke interest dan pentiu dan pentiu yang kini kekam ngamar jin banong mungkin wan pet menjenuh ban sutu mandi sutu. Personally yang agak dan idea kan kebetulan untuk pakai sekedar itu dari kepala tutup ini keren mana ni challenge juga ini indro itu kadang ngejemut kaberi challenge jong ini indro inspire kebaik sim kabaya tu but kita pausna lagi indro itu kalau dia kesat kebakan lagi juga pertekel yang sudah ni di paintings ki baremdo ki dor ki barem ki bilang ki jemut ki itna ki shompun ki bakhyatho emo tangi ki bok ki yang ini ba pinang la but kenapa ka sap ko bule mai kapang ki pinang la manang penba manang kampan ki cenang pinang la manang kentiu ya ka na ko bos preparation of insecurity of women and the burdens of moments kita jadi jangan kira insecurity remaja kita kita bisa bertemu dan dari orang orang bodoh nanti kita play dan dari abundance
hasil exhibition itu kan tidak begitu zaman di Desember kali dah menjadi Khubor security program di Malaysia. Saya fokus di dalam institution space. Kami usah kembali ke Malaysia mereka hidup bertidak kamu dia sebutnya dari kata SM kalau tahu. Kami ada ini dari ini kalau kita bukan ini kalau kita nilai waktu ini beliau bilang ke Khubor mentah kata jenis teknologi orang yang I don't care Pyni kerja ini kita pet orang I don't care nomor kamu ada CCTV orang kamera orang di pendrive orang mentah ini di microchip dan di model mode baru akan kita lock teknologi kita dan kata yang penting yang seperti itu tangkum kapan dah Andre, lada ni pek nak kawin kalau kompas ni iba kalau contemporary bah kan ni, itu abu jadi ini lada ni microchip ni, jadi kalau dah kawin ini bilang itu, orang pentingnya I don't care. Kembang mentah sensial teknologi yang beliau tengok pergi ke ekonomi beliau mentah interact dengan teknologi jadi contemporary issue ini kali juga beliau datang kita start sudah jadi kadang kaji bahas kaji mentah itu kadang kaji mentah tentang ini kesal lagi kita pet kuno mungkin persib kita tidak akbar mereka ini berbor ngah artis kuno bro nggak bertanya kemudian jadi kita dah bertanya kemudian karena kalau kita sudah kita kan social media kadang kami kerja tahu kawan the death of an actor dan the jadi dalam tentang teori orang bah ngimde berpikir artis ibe kerja kam berjumpa kam berjumpa kalau utai dari dalam artis mungkin show ada dari pas yang kita mentai kimi ang kumis pang shumbai tapi karena kalau kita tanya kalau ada isu Ngilat kau ti perlu tentang sepatah lagi. Ngitang siya nakamadukan dukarong layang lang to. Kung siya ba niya kumalakalitan. Mo siya ko yung dukarong siya ba yung tayo. Kaya kung ano yung balay yung hindi karya punta. Takanat perlu ko yung insecurity ba't ka? No pating natatang tayo ng normal. Hindi siya turo siya ba. What ubro ng pating show. Takanat tayo perlu yung punta. Ba't katay, ikna kalau insecurity job, what ikna ba rin dalam insecurity kita. Smile, mental, keluar dari sisi sebenarnya nampak. Yeah. Kublai pibero, kapten juga ada Khambiangbor do, ngade visual artist,
But mentaka seni lapli ya ka solo art exhibition ka jonga dai MLA badan buron jingi I Sameral Bons im. Kajing kerpat kalong ba PSU bha banyawan mat support inga dala ki jong ki khmat. Kajiwan ki jong pi ka ai mat sim inga badang la shishu un penjana ya ka sap ba ublei la ai inga. Kajaka ka ba ngapalong ka ni art exhibition ka dai be hapo muda building second floor. Kan kelas sedang ngelapli mentaka seni new terik bunai balai arjat pendriu bat onsapen kut haga khandai terik bunai balai arjat pendriu bleshibun haga ni ka selo exhibition ka jonga phila bani I yakidu ba pher bat phila ro banthit ka dor ka biang ki painting hi ngalale nadu ki culture ki bede ka tenrai ka jongi ki khasi kini contemporary art ki bede ha ni ka jok ba menta bat shibun khantam ki khana school ladaki don kapur banwan ka ajingerap eki shibun bakin yoi yaki ki bang alale akini ki solo exhibition ka jonga namar kapan I kumno ba ubriu u im hakane ka jok benta bat kini ki jing start ki ba menta ka technology mo hakaba ikhna school bunhi nangi nimpat la bani I yakini ki exhibition namar khamnyar ban bakin yo yaki exhibition hame hapo khamtam ba family boy jogi te ladaki wan kalno ka kabuk siar ki bakin explore bakin wan pe yakini ki art ki jonga